Mantima burung ke kelingku sinya basis pa khnai pusnam jong unong yale lai lu iba kraw jong kari lum khasi utirot sing sim le bat kum kadak ke burom ya ke jinglan lade na ke benta ki brio jong u bat ki pateng paket ki bandangwan ka himanong klaw da ka bayatri lang bat katirot sing sim le dead anniversary committee menta ka sngi kala penlong ya ke program ken mau buram ka ba kerpang hamadan nongra nong klaw ha east and west khasi hills district Hagan ka singi lawan banya shibenta do usimbot menteri rang ba kajala uba asnyaw bhalang dhar kumu kongsan. Nasendan lang ru ya uda menteri katanat jengok kai perthai uba de pedru ya katanat arts and culture uba polling do kumu simbot kongsan. Ya kan nga jing rakhe lalang pinpho pinphieng shu shu daki jing sha tanrai. Bat kaput katem bat karwai ka siaw bakerpang daki kinhon tanrai kibala nang peditanat shu shu ya kan ka program. Julai, himjo kulit, tujuh bulan burom, ya kini kesiniap jauh urung ba ujongi. Hawat si benta, yau tirot sing, freedom fighter ujongi, lain tinuk baro ero kapori, nang lokun kena sekolah pore putih. Damdom kini kini urung ba kini usruk ng bunam, nimlong kumilong mata kini siwa mata. Ni penpau ni sawo, hamai abiyong ni sawo berkatin saukuman. Karai undai, tangabi pulang ni program ni celebrations. Ni habot kadin tip joki, kumu gibu bertahu nam yang pateng pada anu gini semua mata. Kerayo, lo badan bok banyo, batli ya ke museum hangi hashtag jompi. Mereka sautu bagi jikot.com kilong di pebun nang wata manang perbahas isu ya kini ke museum kubju ke footpath ke papai saya ke krem tirot naso ban kenalan dulu hangi ba hangasnya kapan ada jalan fundriu Kangong ru kalikhu ba ars pak snem jong kajing bentuk yau tirot sing sim kum usim jong kahimanong kau ini aso nakot ang ini kopor ba manang stem larakhi ya kasi bikos ngiyap kajogu Kanlong kapabit dor bahag Islam kebanuan gin rakhi ya ki aspas nem jong kajing kieu kajugu hakaket pupus im kahimanong cloud